mwaka wose muri Isiraheli hagabwa igitero gikomeye cyakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas w'abanyapalestine, ari nacyo cyabaye intandaro y'intambara irimo kuba mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi, ahari ubwoba ko aka karere kose gashobora gukongoka kubera iyi mirwano. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 nibwo ingabo za Isiraheli zinjiye muri Gaza zikurikiye y'abarwanyi ba Hamas. Bari baragabye igitero gikomeye kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa 10. Izi ngabo za Isiraheli zinjiye muri Gaza nyuma y'ibyumweru bitatu byo kurasana hagati yazo n'umutwe wa Hamas. Ubwo abasirikare ba Isiraheli binjiraga muri Gaza bari bitwaje za iPhone zabo. Aba basirikare bari bagiye kurwana ariko baniteguye gufata amashusho n'amafoto y'ibyo bakoraga byose bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga aho twese tuyabona. Hari umwanditsi w'ibitabo w'umunyapalestine kazi witwa Susan Abu Hawa wabwiye Al Jazeera ati turimo turaba mu isi y'ikoranabuhanga rigezweho. Ati niyo genocide ya mbere ikozwe itambuka kuri internet mu mashusho ako kanya abantu babibona. Tubashimiye ko mudasiba kudukurikira. Televiziyo ya Al Jazeera yakoze ubucukumbuzi ku mafoto n'amashusho yose yagiye atangazwa n'abasirikare ba Isiraheli mu ntambara barwanamo muri Gaza, igaragaza uburyo bimwe mu byaha by'intambara Isiraheli yashinjwe, haba ibyo yashinjwe n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha wanatekereje gusaba impapuro zo guta muri yombi Netanyahu, haba n'ibyo yashinjwe n'abakoresha internet bavuga ko Isiraheli yakoresheje imbaraga z'umurengera mu kwihorera kuri Hamas. Ibyavuye mu rupfu rw'abaturage barenga 41,000 kugeza uyu munsi. Al Jazeera kandi yanagaragaje muri iyo nkuru bimwe mu byagiye bitangazwa n'uruhande rwa Isiraheli kuri iyi nkuru ngo bitari ukuri, bigamije kuyobya rubanda kandi bikaba ngo byaragize ingaruka zikomeye. Reka tubivugeho. Usibye kuba hashize umwaka iyi ntambara itangiye, hanashize umwaka abasirikare ba Isiraheli bashyize ahagaragara amavideo n'amafoto ibihumbi ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok na YouTube. Aya mashusho n'amafoto nibyo zingiro rya filme nshya ya iUnit. Ni filme mbarankuru. iUnit ni ishami rya televiziyo ya Al Jazeera rikora inkuru zicukumbuye cyangwa se zishingiye ku iperereza, investigation. Bakoze iperereza ku byaha by'intambara bishinjwa Isiraheli byakorewe muri Gaza. Ibi byaha by'intambara ibyinshi Isiraheli yabishinjwe binyuze mu bimenyetso abasirikare ba Isiraheli ubwabo batanze, binyuze mu mafoto na za video bafashe bakabitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Rodney Dixon ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, agaragara muri iyi filme mbarankuru. Avuga ko aya mashusho yafashwe n'abasirikare ba Isiraheli muri iyi ntambara ari umutungo ukomeye cyane mu birebana n'ubutabera, ngo ni umutungo udakunze kuboneka. Ati ni habaho urubanza abashinjacyaha bashobora kuzifashisha amwe mu mashusho yifatiwe n'abasirikare ba Isiraheli ubwabo bakora ibyaha by'intambara. Ikinyamakuru Al Jazeera kivuga ko kimaze kubona aya mashusho ndetse na za video kuri internet, ngo cyahisemo gukora iperereza ryacyo kugira ngo kimenye ukuri kwabyo. Bakoresheje ikoranabuhanga ry'ibyogajuru kugira ngo bamenye ahamwe muri ayo mavideo n'amafoto yafatiwe. Bakoresha gahunda za mudasobwa zigezweho zishobora kugaragaza umwirondoro n'amazina y'umuntu ugaragara ku ifoto cyangwa se video. Ibi ngibi banabikoze bagamije kumenya neza niba ari amafoto cyangwa se za video by'umwimerere koko. Icyo abanyamakuru babonye nuko aba basirikari batangaje amafoto ya nyayo bifatiye ubwabo, ndetse kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga bagiye banatanga ibisobanuro birambuye ku byabaga icyo gihe. Mu gutegura iyi nkuru ishingiye ku iperereza, abanyamakuru ba Al Jazeera batangiye begeranya amafoto na za video aho biri hose kuri internet. Bavuga ko babonye amafoto na video n'andi makuru ibihumbi byinshi cyane babikuye kuri konte z'imbuga nkoranyambaga zigera ku 2500. Aba banyamakuru beretse aya mashusho impuguke zitandukanye z'abasirikari ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'abantu.
Mu beretswe aya mashusho harimo na Rodney Dixon, ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga twavugagaho mu kanya. Undi wabyeretswe ni Charlie Herbert, ni General Major uri mu kiruhuko cy'izabukuru wahoze mu ngabo z'Ubwongereza, ndetse banayeretse Bill Van Esveld, ni umuyobozi wungirije w'ishami ry'uburasirazuba bwo hagati na Afurika y'Amajyaruguru mu muryango Human Rights Watch. Ni iki mu by'ukuri cyari muri aya mashusho? Imyitwarire igaragara ku mafoto na video zafashwe na Al Jazeera birimo urwenya rw'abasirikare ba Isiraheli bashinyaguriraga abaturage muri Gaza. Harahagaragara abasirikare ba Isiraheli basaka abagore muri Gaza, bakabikora mu buryo bugayitse cyane ndetse bukojeje isoni, kugeza nubwo hari ahagaragara ubwicanyi bukorerwa abasivili badafite intwaro. Kuva mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka nibwo byasakuje cyane ko amashusho ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga n'abasirikare ba Isiraheli ubwabo abagaragaza bakora ibikorwa by'iyicarubozo ku basivili mu bice nka West Bank, ngo bishobora kuba ari icyaha cy'intambara. Icyo gihe BBC yasesenguye amafoto na video 45 birimo ibigaragaza abafungwa b'Abanyapalestine bazingazingiwe mu ibendera rya Isiraheli. Ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu cya Isiraheli icyo gihe bwavuze ko abasirikari bakoze ibyo byaha ngo bahanwe, ndetse ngo hari n'abirukanywe mu gisirikare, kandi ngo ibyo ngibyo bizakomeza mu gihe habaye imyitwarire itemewe nk'iyo ngiyo. Amategeko mpuzamahanga avuga ko abafunzwe batagomba gukorerwa ibikorwa bibasebeje cyangwa se bibakoze isoni bitari ngombwa, cyangwa se ngo abo bafungwa by'umwihariko ab'intambara bashyirwe ku karubanda. Nyamara impuguke mu bijyanye n'uburenganzira bw'abantu zivuga ko gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'abafatiwe ku rugamba nk'ibyo bikorwa n'abasirikare ba Isiraheli ngo ari ukunyuranya n'iryo tegeko mpuzamahanga, ndetse ngo bishobora kugira icyaha cy'intambara. Umuvugizi wa Breaking the Silence, uyu ni umuryango w'abasirikari bahoze mu gisirikare cya Isiraheli, ukaba umuryango uharanira gushyira ahagaragara amakosa yose akorwa mu ngabo z'igihugu cya Isiraheli IDF, yitwa Givati. Yavuze ko hari abanyapolitike muri Isiraheli bashyigikiriye imyitwarire nk'iyi ku basirikare ba Isiraheli. Ati biragaragara ko nta nkurikizi aba basirikare ba Isiraheli bazigera bagira imbere mu gihugu cyabo kubera iyo myitwarire, kubera ko ngo bashishikarizwa kandi bagashyigikirwa na bamwe mu bayobozi bakuru ba guverinoma. Agaragaza ko imyitwarire nk'iyo ngiyo mu basirikare ba Isiraheli ishyigikirwa kugeza ku kubitoza abasirikari bato bakinjira mu gisirikare. Ati umuco mu gisirikare cya Isiraheli iyo ugeze ku Banyapalestine uhinduka ko Abanyapalestine bagomba kugabwaho ibitero buri gihe, ntabwo bafatwa nk'abantu. Ati uku niko ingabo zikwigisha kwitwara iyo ukizinjiramo. Isiraheli yubatse imidugudu igera ku 160 ituwe n'Abayahudi bagera ku 700 kuva yakwigarurira West Bank na Yerusalemu y'uburasirazuba, ubutaka Abanyapalestine bifuza kuzubakaho leta yabo mu gihe kizaza. Imyinshi mu miryango mpuzamahanga ibona ko kwigarurira ubwo butaka no kubutuzaho Abanya-Isiraheli binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko Isiraheli ntabwo ishaka kubyumva. Bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko abashinjacyaha aribo bazahitamo niba gufata no gutangaza ayo mashusho bigize icyaha cy'intambara cyangwa se niba nta cyaha kibirimo. Amenshi mu mafoto na video biri mu byiciro bitatu. Harimo kurasa abantu batitwaje intwaro, gufata nabi imfungwa no gukoresha abantu mu kwikingira amasasu. Ibi bikorwa byose uko ari bitatu byose uko byakabaye bihuriye ku kuba binyuranije n'amategeko mpuzamahanga hashingiwe ku masezerano ya Roma. Amashusho yakusanijwe na Al Jazeera yiganjemo ayerekana abasirikare ba Isiraheli bamenagura bakanangiza inzu n'indi mitungo y'abaturage b'Abanyagaza. Ibi bakabikora ku bushake bagamije ko n'abazarokoka muri iyi ntambara bazaboraho kuba
cyangwa se bagategekwa kongera kubaka bushya. Andi yerekana abasirikare barimo batwika inzu. Ikintu cyakunze kugaragara cyane muri ayo mashusho ni uguturitsa inyubako. Abaharanira uburenganzira bw'abantu bagaragaza ko mu ntambara nta mpamvu n'imwe umusirikare aba afite yo guturitsa inyubako igihe abizi neza ko umwanzi atari muri iyo nzu. Bavuga ko nta musirikare ku rugamba uba ukwiye kujya gusenya inzu y'umuturage wahunze. Ko ibyo bibayeho ngo biba ari icyaha cy'intambara. Amwe mu mashusho yerekana umubare munini w'abafunzwe bakuwemo imyenda, bafungiranye mu twumba duto kandi bicajwe mu buryo bavunika cyane. Aya mashusho agaragaza abasirikare ba Isirayeli barimo gushinyagurira abo bafungwa, birimo no kubakwena kubera ko bamwe muri bo baba biyanduje kuko ntaho bafite ho kwiherera. Hari ishusho imwe igaragaza umufungwa wambaye ubusa yapfutswe igitambaro mu maso, arimo gusunikishwa ikirenge hasi kuri sima. Hari video igaragaza umusirikare w'Umufaransa ariko ufite ubwenegihugu bwa Isirayeli akurura umufungwa ku modoka. Bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abantu bagaragaza ko iyicarubozo ari kimwe mu byaha bikorwa cyane mu ntambara. Bamwe mu banyapalestine babajijwe na Al Jazeera batanze ubuhamya bw'uburyo bamwe mu basirikare ba Isirayeli iyo babonaga inzu bagakeka ko yabitezemo ibisasu, ngo bafataga umusivile bakamwohereza muri iyo nzu, bagasigara hanze yayo wakinjira bamutunze imbunda, akajya gusaka iyo nzu kugira ngo arebe niba nta bisasu bitezwemo. Hamwe na hamwe aho bakekaga ko hari ibisasu biteze mu nzu kandi bikaba ibisasu biremereye bishobora guturitsa inzu yose uko yakabaye, boherezaga y'umusivile ngo ajye kuyisaka, bo bagasigara kure cyane ariko bakaba bamurebera ku mashusho ya drone, kuko boherezaga drone muri iyo nzu ikamugenda hejuru ifata amashusho y'ibyo akora byose. Mu bitaro bya Nasser ahitwa Khan Yunis mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka hari umusore wahatiwe gukora nk'intumwa y'abasirikare ba Isirayeli. Yoherezwaga hari inkambi z'impunzi kuzibwira ngo ziva aho ngaho zari ziri ngo zimuke. Babikoze kubera ko batekerezaga ko muri izo nkambi hashobora kuba harimo abarwanyi ba Hamas bafite imbunda. Amashusho agaragaza uwo musore ajya kubwira izo mpunzi, ariko amaze kubikora ahita araswa na mudahusha wari wihisha ahantu hatamenyekanye. Ibi nibyo abaharanira uburenganzira bw'abantu bagaragaza ko ari ugukoresha abantu nk'agakingirizo k'amasasu. Hari indi video igaragaza batayo y'ibihumbi 8,219 mu gisirikare cya Isirayeli banayita Gadan Commando. Iyi batayo yashenye inyubako zibarirwa mu magana mu mujyi wa Gaza, hanyuma imanuka no mu majyepfo ya Gaza, aho hagati y'itariki ya 28 y'ukwa 12 mu 2023 n'iya 9 mu kwa gatandatu muri uyu mwaka yashenye burundu Kirbet Kuza, umujyi w'abantu 13,000 wegereye uruzitiro rutandukanye Gaza na Isirayeli. Nyuma y'ibi Captain Chai Row Cohen wo muri iyi batayo yanditse kuri Instagram ati twatsembye umudugudu wose mu rwego rwo kwihorera ku byo bakoreye Kibbutz Nir Oz ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Ibi nibyo byatumye bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ko inkuru nk'izi ngizi z'aba basirikari bigamba uburyo bihoreye ngo ni ibintu biteye ubwoba bigize icyaha cy'intambara. Iyi batayo y'ibihumbi 8,219 muri Gaza yayoborwaga na Lieutenant Colonel May Duvdevani. Abayobozi b'abasirikare nibo bakurikiranwa mu byaha nk'ibi ngibi kubera ko nibo baba batanze amategeko. Nanone hari video iri kuri internet yashyizweho n'umusirikare witwa Shalom Gilbert, n'umwe mu bagize batayo ya 202. Ni video igaragaza abagabo babiri batitwaje intwaro baraswa na ba mudahusha. Kugeza ubu guverinoma ya Isirayeli irimo irakorwaho iperereza ku byaha by'intambara mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera n'urukiko rwa Loni. Ibi bishobora gusobanura ko ibihugu byose byatanze ubufasha mu bikorwa by'intambara bya Isirayeli nabyo bishobora gukurikiranwaho ubufatanyacyaha. Hagati y'umwaka wa 2019 n'ibihumbi 2023
69% by'intwaro za Isiraheli zatumijwe mu mahanga, by'umwihariko zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho 30% zavuye mu Budage. Ibi bihugu byombi byakomeje gutanga intwaro muri aya makimbirane, nubwo inkunga y'Ubudage yaje kugabanuka mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abaharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ko ibi bihugu nabyo bigomba gukurikiranwa. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, Afurika y'Epfo yatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Ku wa gatanu ku itariki ya 26 y'ukwa mbere muri uyu mwaka nibwo uru rukiko mpuzamahanga ubusanzwe ruregwamo ibihugu rugakorera mu Buholandi rwasomye imyanzuro ku kirego igihugu cya Afurika y'Epfo cyarezemo Isiraheli ku byaha bya jenoside. Afurika y'Epfo yavugaga ko Isiraheli irimo gukorera mu ntara ya Gaza mu ntambara barwanamo na Hamas. Mu kwezi kwa mbere nibwo uru rukiko rwa ICJ rwari rwumvise ibisobanuro ku mpande zombi, rutangaza ko imyanzuro izasohoka ku itariki ya 26 y'ukwa mbere. Kuri iyo tariki mu by'urukiko rwemeje, rwanzuye ko igihugu cya Isiraheli kigomba guhagarika ubwicanyi n'ibindi bikorwa birimo kuganisha kuri jenoside muri Gaza, bagafata ingamba zo kwirinda ibyo bikorwa. Urukiko rwanzuye ko kandi Isiraheli igomba kwemerera ibikorwa by'ubutabazi mu ntara ya Gaza bigakorwa nta mbogamizi. Icyakora ntabwo urukiko rwategetse ko intambara ihagarara hagati y'impande zombi. Igihugu cya mbere kandi cy'ingirakamaro gishyigikiye Isiraheli ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu ntabwo kigeze cyemera ibintu byose bishinjwa Isiraheli, gusa cyavuze ko Isiraheli irimo irakoresha imbaraga z'umurengera muri Gaza. Bizigera bibaho ko abayobozi n'abasirikare bakuru ba Isiraheli bagezwe imbere y'ubutabera?